bujja okutuukanga wali. Habbaga hari abantu batonze barimo baragura izo nyama. Waliwo abantu nga bali ku layini nga bagula ennyama ezo. Nitegereza abantu bose bari bahari. Neetegereza abantu bonna abaaliwo. Hari haparitse imodoka nyinshi cyane. Waliwo emmotoka nnyingi nnyo ezipaakinzeewo. Ariko zitari imodoka izi zisanzwe. Naye nga si mmotoka zino ezisangika. Wali mukundaba wano. Rita, urwandeba hano. Mundabe hano mwere kuri. Mwenna muntunuulire wano. Nitegereza abantu bari bahari. Neetegereza abantu abaaliwo. Hari abanyamahanga. Waliwo abannamawanga. Hari imodoka ziri ku rwego rwo hejuru. Waliwo emmotoka ez'amaanyi ez'enjawulo. Zose zapakinze. Nga zonna zapaakinze awo. Mu kuyingira. Twagiye ku geti barimo baradusaka. Bayita ku geti nga bali mu kubaaza. Noneho mbona hariyo abakobwa beza. Nalaba nga waliyo abawala balungi Mukama Katonda. Oli mukuseka. Tujya tubona abakobwa kuri Instagram. Tulaba abawala ku Instagram. Bameze ukuntu. Ng'olaba balinge bangeri. Noneho tukagira ngo ntibabaho. Ne tulowooza tebaliiwo. Mbona hari abakobwa beza. Nalaba nga wali abawala abalungi. Bateye neza. Nga balina fige ennungi. Nkabona barenda kungana n'abangaba b'abakobwa bacu ariko abandaba baagala kubeera nga bawala baffe naye abaffe balungi okusingako. Abakobwa beza bayita we. Tulina abawala balungi. Abavubuka muleke tukulire Katonda mu ngalo. Kandi muzarebeje George ashobora kuba adakomeye. Ate muti. Iyo tuvuga ikintu kijyanye n'abakobwa amego ntabwo ari babi. Bwe baboogedde ekikwatagana n'abawala abataliiwo. Ntiyashobora no gukomera Imana. Tasobola kubira Katonda mu ngalo oba abamunanfuusi tetumanyi. Ndeba ukuntu banganaga ari benshi. Nendaba engeri gye bali benkana nga bangi nnyo. Bambaye imyenda itandukanye. Nga bayambadde engoye ez'enjawulo. Ndabyitegereza. Nebyetegereza. Ndavuga ndi ku manywa. Ne ŋŋamba emisana. Aba bakobwa beza batya ko tutajya tubabona. Bano abawala abalungi emisana nga tetubalaba. Baba bihishe hano nijoro. Baba beekwese wano mu kiro. Bigaragara ko birirwa baryamye. Kirabika basiiba beebase. Bagakora ijoro. Ne bakola ekiro. Ubwo abahungu twari turi kumwe baba batangiye kugura inyama zabo. Abalenzi be twali nabo ne batandika okugula ennyama zaabwe. Ndagenda ninjira mu modoka. Nagenda nayingira mu motoka. Sinzi ukuntu agatotsi kampaye gatoya. Tamanya engeri y'otulo gye twamutwala mu katono. Ngiye kubona mbona bose. Bwe yagenda okulaba n'alaba nga bonna bambaye ibintu by'ibigozi mu ijosi. Bayambadde ebintu ebiringa ebigwa mu nsingo zaabwe. Abandi bambaye iminyururu mu mazuru. N'alaba balanga bayambadde enjegere mu nnyindo. Bonna bose barahambiriye. N'alaba nga bonna basibe. Ndavuga ndi umunezero bari bafite. N'ayogera nti essanyu lye babadde nalyo. Nuko ukuntu bameze gutya. N'engeri gye bali bwe bati. Bumbi barahambiriye bingana gutya. Basibe ekyenkana bwe kityo. Baraboshe bingana bitya. Babasiba ekyenkana bwe kityo. Mana Katonda wange watabaye abantu bawe. Jangu osiyambe abantu bo. Ndatahagera mu rugo. Nagenda natuuka ewaka. Ngeze mu rugo rero nanone ndongera ndaryama. Bwe yatuuka ewaka n'addamu ne yeebaka. Maze kubyuka. Bwe yazuukuka. Yutswa n'umubabaro mwinshi. Nazuukuka ng'ali mu nnaku ennyingi. Nduka mbabaye ku rwego rwo hejuru. Nazuukuka ng'alina ennaku ennyingi ey'okureva ey'owaggulu. Nagiye kubona mbona. Bwe yagenda okulaba yalaba. Ikigufuri kinini cyane. Kikufulu ekinene ennyo. Cyari kiri imbere ya buri muntu. Kyali mu maaso ga buli muntu yenna. Usengera ahangaha. Asabira wano. Nabonye ikigufuri kinini. Yalaba ekigufulu ekinene. Nkabona buri muntu wese usengera ahangaha. Nga ndaba buli muntu yenna asabira mu kibiina kino. Nkabona buri wese afite ikigufuri. Ng'alaba buli muntu yenna alina ekigufulu ekyo. Kandi ikigufuri kimuboshye. Ate ng'ekyo ekigufulu kimusibye. Amasengesho ndimo ndayahagarika.
okusaba n'okusiba kwe yalimu n'akuyimiriza yinjira mu mwanya wo gusenga Imana n'ayingira mu kaseera k'okusaba nate. ku cyumweru ngira ngo mwabonye ko kuva hara ku muryango kugera hariya hari huzuye amaraso. Ku Sunday mwalaba abajja okuva wali okutuuka wali mu nsonda mwala nti waliwo omusaayi. Yaraje anyanyagiza amaraso kuva hariya ku muryango, yajja n'atonyeza omusaayi wali, aragenda yageza hariya ku ibarabara, n'atwala paka ku luguudo wali. maze kugera mu rugo, we yatuuka ewaka umunsi wa kabiri nibwo nafashwe n'uburwayi. ku lunaku olwokubiri n'akwatibwa n'obulwadde buvuye kuri ayo maraso bari bagize, bwali buvudde ku musaayi ogwo gwe baali batonyeza wano wonna paka ku kkubo. Ibuka undi munsi igihe twatangiraga amateraniro, mujjukire olunaku olwalwe twatandika saavisi neera igihe twatangiraga itorero, twali twakatandika ekibiina kino. nanone barazanye amaraso Neera baleeta omusaayi bayuzuza hano ndetse bayinjiza no mu hano ngaho, bateeka wali era ne bajja ne bateeka ne munda. icyo gihe umusonga uramfata. Muri ebiseera kisimbye n'amukwata. Murabyibuka ko uyu musonga wanzengereje, Mukijjukira nti kisimbye eyo yamutuusaayo, ndetse ndinda naho njya no mu Rwanda. n'atuusa ekiseera n'agenda n'e Rwanda. Uyu musonga wenda kunyica. Kisimbye ng'agenda mutta. Ngira ngo abantu twatangiranye itorero mwarabibonye. Abantu be twatandika nabo ku ekkanisa mwabiraba. Uyu musonga Eyo kisimbye wangejeje ku munota wa nyuma numva ngiye gupfa. yamutuusa ku lasiti esembayo n'awulira ng'agenda kufa. Sayimeni araza arantwara, Sayimeni n'ajja n'amutwala, anjyana Ruzira, n'amutwala Luzira, bancisha mu byuma, ne bamuyisa mu byuma, babura indwara. ne babula obulwadde. Mpamagara mu Rwanda bashyiraho amasengesho barasenga, Ne yayita e Rwanda ne bateekawo okusiba n'okusaba, birananirana. ne bigaana. Ngera ku munota wa nyuma numva ngiye gupfa. N'atuusa ku lasiti ey'okulira ng'agenda kufa. Hano natwe twarasenze biranga, Nawe wano basaba ne kigaana. ariko ku munota wa nyuma Naye ku lasiti esembayo nza kubona ukuboko kw'Imana. n'alaba omukono gwa Katonda. Ndashaka kugira ngo mbabwire iki kintu. Njagala babuulira ekintu kino. Dufite abantu b'abarokore Tulina abantu abalokole bafata ibintu bisanzwe. abakwata ekintu ng'ekisaanyi. Cyangwa ndasenga Imana, Nze nsaba Katonda. cyangwa nizeye Imana. Nze neesiga Katonda. Yego nibyo urayizeye, Kirungi weesiga Katonda. ariko ufite akandi kazi ukora. Naye olina omulimu omulala gw'okola. Jewe ndayizera, Nze mweweesiga. nta kandi kazi nkora, Sirina mulimu mulala gwe nkola. nta kindi kintu mfite nkora Talina kintu kirala ky'akola. usibye gusenga gusa. Ezo okusaba kwokka. Ibyo bitambo baba batambye Ebyo bye baba basaddaase. bikarenga wowe, Ne biyita ku ggwe. bikaza bikamfata jewe, Ebijja ne bikwata omusu. bikenda no kunyica. Byagala n'okumutta. Reka mbabwire iki kintu, Bambabuulira ekintu kino. imbaraga z'amarozi, Amaanyi g'obulogo. imbaraga z'ibitambo Amaanyi ga saddaaka ze basaddaase. zirakora Zikola kandi zikagira n'imbaraga ate ne zibeera n'amaanyi. ahantu guhishurirwa kutari. Awantu okubikkulirwa okutali. None aha ngaha twese Wano ffenna. bivanye n'aho twagiye turererwa, Okusinziira ne bwe twakulira. bivanye n'uko twakuze. Okusinziira ne bwe twakula. Byarababaje kuwa kane, Kyamuluma ku lwokuna. Simoni yaraza afata mikorofone, Simoni yajja n'akwata microphone. amara isaha yose N'amala essaawa yonna. nari mukurikiranye, Yali ali mu mugoberera. ari kubatoza disipurine, Ng'ali mu bayigiriza disitulikiti. ababwira ngo nimutuze, N'abagamba musooke mugire musikirize. imitima yo kwakira ijambo. Mubeere n'omutima ogwaniriza ekigambo. Aha wahakura umuvumo. Wano osobola okuggyawo Ekikolimo. Ibyo byose rero ntabwo mube mubyumva. Ebyo byonna muba temubiwulira. Niba abarozi batazi iwawe Abaloko tebamanyi wuwo. ngo ayo maraso bayamenye aho uba, Gwe omusayi bagwiwe gy'obeera. bakaza hano ku rusengero, Bajja wano ku kyaki. ntabwo mwumve ko hari ikintu kibi gihari, Muwulire nti waliwo ekintu ekibi ekiriwo. ntabwo mwumve ko hari umugisha Imana ishaka ubwo ariko Satani adashaka. Tolowooza nti waliwo omukisa Katonda gw'ayagala okuwa Sitaani ky'atayagala. Iwanyu arahazi. Ewammwe amanyiyo. Umunsi umwe tuva hano muri Overnight, Olunaku lwe twava mu Overnight. twajya
nageze hano hepfo hano muri kano gahanda Kati kwa msukuo liyo nsanga umurozi arimo aratega moto Nasanga ngo mlogo alimu kujira picha ngalimu kwata picha yari yambaye ubusambaye akantu kangana gutya Ngayamba dakantu akampinga kabise yambaye ibintu bitukura Ngayamba debitu ya red ngo yari avuye kuruga Uyali avuto kuloga umuntu ufata inkoko ye Omuntu afate nkoko ye agafata ihene ye Nafate mbuzi ye akayifa agafata itike ye Nafate transport akava kure Navewala akaza ahangaha Najawano yamara kuhagera Wamara tukao iyi nkoko arayikunze yayirya Nkoko abajagala yandikiridde iyi tike yakayikoresheje ikindi Transport yani mukozeseza amaji nijoro yaraye yakaryamye ibyo byose akaza akabikora hano ni ukuvuga ko hari umugisha hari ikintu gikomeye tuba twagahakuye satani abona twebwe tutarabona agateza Erike kuza akimerera agateza Zawadi kuza saa 9 agateza Shangara kwisinzirana n'uzuye agateza worship team kurangara agateza Narongo kwirebera hejuru agateza wa protokole kumva ko ari ibintu bisanzwe agatuma abana bakomeza kujarajara agatuma perezida wa Narada kwa yaririmba agahita yigendera agatera ibyo byose kugira ngo umugisha mutaza kuva n'abashyitsi mu byumve namwe mushobora kubibanya ubundi ibi bintu ndimo ndababwira ni inyigisho z'abizera bashya umuntu umaze gukura wabatijwe ntabwo wahigiza gutanga icyaka ni ukuvuga ko kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi ntabifaranga rero ngo ugeze winjiza icya cumi twabonye umushyitsi wenyine niwe wagitanze twabonye abantu babiri bagitanze Erike ntabwo naje kwiyogoshesha iwabo utatanze icya cumi byagenze biteye ejo bundi bakwibe telefone ngo bayitwaye ngo bagere nuko mpamvu utari ahangaha bajya abarokore unyuze neza ugire mucya turebe gahunda yo kwimuka hano narayihebye ntabwo nyirimuka niyo shaka ko tuhimuka tukajya gushaka ahandi sindi uhave ariko ndashaka igishoboka cyose turagikora kugira dusuzugure abadayimoni ariko ntabwo ndi busigarane abantu benshi ngo mfite abakristo ndashaka kubirukana kandi uyu munota ni isaha buri muntu wese wasengeraga hano muri Narada ndakwirukanye mu nzu y'Imana abantu usigaranye ni bamwe usigaranye imitima yanyu ndabakeneye muze twubaka ubwami bw'Imana muze twubaka inzu y'Imana umuntu aba mu nzu y'Imana mu rusengero bamubaza ngo ukora iki ku rusengero ngo ndi umukristo usanzwe ntabwo ibyo bintu bibaho nta mukristo usanzwe ubaho nta udasanzwe abaho buri gihe cyose iyo nzaza kuri podiyo muzarabe munda kuza hano hafi bazakugira ngo numve oderi y'ibiraka hari ukumva n'ibintu bitoroshye nkarinda kubwira uyu mugabo kandi dufite abamama hano dufite abakobwa bakeneye kurongo
batabashe kumva akabazo kari gato ebawulidde kapasimu akagere lyakabeerera bizina by'Imana bavuga leka mbabulira amazima gakata duterana nk'ukuguru gatanu bwetukuŋŋana bazine kuteeri bazicwa n'imivumo ebikwalimo bye bigenda okubatta byokka ibyo dukora byose byakomewe ebikola byonna bijja kugwawo ariko mu nzu y'Imana naye mu nyumba ya Katonda udashoboye kuririmba bw'oba tosobodde kuyimba washobora protokolo ojja kusobola ebya protocol washobora kuzinduka ojja kusobola okukeera washobora gutanga amafaranga bakagura omo ojja kusobola okuwaayo sente bagule omu washobora gukoropa ojja kusobola okusiimuula ariko ukagerageza ukagaragaza ko haboneka naye n'ogezaako n'olabika ni iki ukora mu nzu y'Imana kikyokola mu nyumba ya Katonda ukoramo iki okolamu ki usibye kuririmba ukoramo iki woza okuyimba naye okolamu abantu badafite icyo bakora abantu batalina kye bakola n'abirukanye bagobye sigaranye imitima y'abantu gaze emitima gyammwe bashaka kujya mu ijuru abaagala okgenda mu so ggulu ako karagaciye ako kabadde kayise mu bintu nabonye rero iyi mesaje nalaba meseji eyo mbona ikigufuri kinini cyane kirabura naye ndaba kiri kufulu ekya bulaaka cyari kiri imbere ya buri muntu kyali buli mu maaso ga buli muntu yenna none iki kigufuri ekyo ekikufulu nari maze kukibona inshuro eshatu zose yali abadde yakakiraba enfunda n'aba bana tubana narabibabwiye ni mbonye ikigufuri n'abo abaana b'embeera nabo nakibagamba naye kufulu bishatse kuvuga iki kitegeeza ki ubuzima bwacu obulamu bwaffe ubuzima bwanyu obulamu bwammwe burafunzwe busibe nubwo muri kuririmba byankubadde muyimba nubwo muzinduka mukaza byankubadde mukeera ne ariko mujja turi gukorera ku rugi naye rukinze turi mukukolera ku mulyango niba omuggale hari ikintu Imana ikora waliwo ekintu Katonda kyakola kugira ngo igire ikigeraho ebeeko kyetuukako irabanza igakingura urugi ruri imbere yawe sooka ne kulawo olugi oli mu maaso go fatira mu kiganza cya mugenzi wala mu wawe kibatu kya munno mubwire ngo akira gukinguka k'urugi omugambe nti kwata okugulibwawo kw'omulyango Akira gukinguka k'urugi. nabyo mu biganje temukikkiriza ebigambo ekitambula fata mikrofone narivuze ngo badde ngambye nti ndashaka kugira ngo iteraniro ry'uno munsi badde ngambye nti ekibiina ky'olwaleero dufungure izo nzugi tugulewo emiryango egyo zari ku buzima bwawe egibadde ku bulamu bwaffe iyo wamaze gufungurirwa urugi bw'oba omaze okugulibwawo omulyango urashobora kuba wagira aho ugera olina okutuuka w'oyagala ushobora kuba wagera ku cyo ushaka olina okutuuka ku ky'oyagala kandi bigakunda ate nekisoboka abantu bose bajyaga Pawulo yajyaga abwira abantu bonna Pawulo yagambanga abantu ngo Imana nikingura imiryango Katonda banagulangawo emiryango ngo muzumva mbagezeho mujja kuwulira nga igihe mbatuuseeko imiryango yawe itakingutse omulyango gwe bwe guba tegunaggulibwawo ibintu biza kukubera nabi ebintu bigenda kubeererawo ibintu birakomeza bikifunga ebintu bigenda kwesiba niba umuntu ufite ubuzima ani omuntu alina obulamu abona adafite epfo na ruguru alaba nga talina eri n'eno abona afite ibimunanije n'alaba ng'alina ebimulemesa abona afite ibintu bimuhagaze alina ng'alaba ebintu ebimuyimiriddeko abona afite ibintu bidasobanutse alina ng'alaba ebintu byatategeera gihaguruka kigahitana amafaranga imitwaro 10 kiyimuka ne kitwala emitwalo 10 gihaguruka kigatwara 5 kiyimuka ne kitwala emitwalo 5 utarimo uranayinjiza nga toli mu kuyingiza ssente ezo hari ikigufuri kiri ku buzima bwawe waliwo ekikufulu ekiri ku bulamu umuntu wumva ameze nk'uko nguko omuntu abulya ng'ali bw'atyo nahaguruke dusenga n'Imana ayimirire tusabe Katonda protokoli mudufashe dusenga n'Imana protokolo tuyambe tusabe Katonda mufungeho gato ku rugi muggalewo ku mulyango katono tugiye gusenga n'Imana tugenda kusaba Katonda